Assalamu alaikum. Nauna selli Saudani depuis Conakry. Meden salmina on nokku ka wondon. Venez, on va commencer encore. Il est mari tobbe seedaaje de doot en sendo dade. Fi goto kala e meden yo beydo e pinal mungal. Yo beydo e ngurdam mundam. Yo beydo e faamuji mundi. E goddo okkata ko sona ko marda. Naam ko non woni ko marda kon okkata. Ko mi jogi kon ko dum woni sendo dade mawdo. Buy e mon kadi no jogi ko men jogaki. Merci beaucoup. Kon dum woni yewtere men den hande ko nde tawata himbe buyno sonji ka relation ji ka wondigalji be yawata faamude sonja mo be woni e mudum on ko angal pinal communication mana wawugol sendo dede e yewtere nam no wodi none no bani adama yewtirta immojo makko bani adama wallahi dum don adda mettu bernde angal faltondira tawa wonube yewtude ben ko soit ko be dido kala anda ko honno yewtere fe'irta ko ne bani adama e bani adama ma be anda ko wiyete ko système de communication humaine era yewten fi dum no sera se ngayni fi nen tobbere don en ara yewten ko wiyete kon faire le vide hentingol nokkure nden fi yo wawu humagol e ka dowa humade don Allah subhanahu wa ta'ala yalta e ko wiyete ko maccanga ko yimbe se fejje nden don tobbere en ara jetten tobbere men tatabere nden buy e meden no ne a needi yurmudi buy e men no jandi e famiji jandande yurmunde hiden holina si tawi en yidete ka famiji meden be barke en foyde andi gonno pullo fuuta wiyata gaari barki be wona do si tawi ko be himbe ben yide ka famille be accepte ko ben wona wallo wobbe andi fayda ni iraado ndido needi johata ka o yane depression e tension ji e nyabbili fi hondum o andi naka kanko himo hitti si tawi dido piiji ala humanité ala tout est conditionnel, c'est-à-dire si tawi men acceptete ko din needi ne iraden a wonay barkindo idan andi non barkiki wi andira danki ma wona nafowo hewtinowo nafore yimbe hombe yimbe famiyo ma kawtangal ma wondabe be andi dido didi kala si tawi a tawaka e majji holli a wonata yidado a wonata jabado a wonata acceptado dum no woni sombo bus no yeyi artata aduna wobbe feetino wobbe no ka kasoji parce que be falano hewtude nde nokkure do e goto kala e meden nanda e oya goto kala e meden no jogi lawol mungol ko dum wadi savan dudata yaltude Afrique parce que ko nando laaru wona wadede kopir won hunde mane won hunde kare wona barkindo wadu dum do nafu dum do wona jabanado an atawaka angon nde wonno an atawaka a jamfike gurna madan a jamfike Allah subhanahu wa ta'ala a jamfike gite maden a jamfike experience ji maden a jamfike bandu manu dum dibay ma e depression mental frustration
ko ɗum watta ha banadama hawka dimmo mum ngu naata e piiji tawde moƴƴanaɗo fi tun yo wonu barki naafi si goɗɗo noon heeɓi ɓiɗɗo fii ka fawto ɗum ɓikkun haray gaynade si goɗɗo tawi anni e makko heɓugol ɓikkun ko fii kanko ka o fawto kum ɓikkun soofidama haray kun gaynade par ce que ko ndi needi ɗo kun ne'irte needi daabeji excusez moi pour le terme ko ndi needi kun ne'irte needi nandolla nafata hoore mum ka aduna wona fawtorde ko aljanna on petto woni fawtorde yo Allah arsuke kono aduna on ala ka fawte ko yiɗa yawde ha sikka ɗo on joofi guɓɓungo fuɗɗo a fawtotta ko fodde hiɗa fofde si mawɓe maɓe remi a ñaami yiɗa dowa remde ɓiɓɓe maɓe ñaama hey kono si ɓikkum heɓirama fi kam e fawto aray ko gaynade Partagez la vidéo, mettez le cœur. Vous êtes sur la page de Naouna Selli Saoudani. Merci beaucoup. On bedo question, on bedo kitno. You are all welcome on my page. Thank you very much. Awa fuɗɗoɗen ko honno noon bane adama wawata yewtirde par ce que ko sendiyenge kulle ɗen ko yewtere nde yewtugo hunde nde buye meɗen hutiti mais konngol no moƴƴinayi no bonna buy no sikki hande no kata ɓandu mum no metti ko geraɗum ko goɗɗum wuja e maɓɓe c'est juste leur façon de communiquer no tawa e toɓɓe fiyo bana adama waw yewtudude e bana adama ɗimmojo makko yewtidal ngal yaltina nafoore tawa neɗɗo on d'abord himo wawi jentade mo woni yewtude c'est le premier pas hiɗen wawi yewtude buye men no wawi yewtore kono no fanɗi e meɗen jentotoɗo si tawi Allah waɗalima jentotoɗo ɓandu ma ndu metta naturellement par ce que goto jaɓata communication muuto si tawi o ala faamede ko ɗum hatta docteur ɓe men ɓe ñawda yimɓe ɓe par ce que mo wi ko kanko woni docteur mo jangi nawum ɗo mo jentotako ko ɗum hatta wanda hay nawnarde himo hooli himo jangi himo faami himo andi la trop d'espérance so ari ko kanko tu woni sonkude himo sonka himo winda il n'écoute même pas ɗo ya uttu ɗengal ma ngal kanko andi ko nanguma ko wonnum hatta ɓurɓe e ganduduɓe ɓen e meɗen ka bange dinawo ka bange aduna yanko ko hatta jokkuɓeɓe ɓen mofte jokkuɓeɓe ɓen par ce que on a des leaders politiques religieux intellectuels leader ko jokkaɗo ko hatta jokkuɓeɓe ɓen iwa e niwre iwa e gurdan daabeji iwa e gurdan sonja ko par ce que janguɗo jentota komo janga ko fomno janguɗo ɓalejo ala na place mo janga wata mo jenta e ko honno non yadata famirta e mo jentake oui mi anna secret goto pet ko ɓalejo ɗaɓɓirta ko diplôme ji e shahadaji doctoraji ko hulɓingol ɗimmojo makko na ɗo fi gandal lannaki kayit gandal nenaɗo magge koko nafi gandal na kaydi landima gandal ko ndaygo
sa ari yimɓe ɓe heɓa ka te'a sa ari niwre nde ngi waɗo si ɓalejo wima ko docteur c'est-à-dire ko spécialiste e domaine ko ɗum docteur ko fi hulɓingol ange min mo jogaki nden kaydi si ɓalejo hollima licence kala kaydi ndi ɓalejo holluma fi hollugol himo gayna e goɗɗum ko beppale ko ɓuri hewde ko naaɓe fof on va pas tout généraliser mais ko fi hulɓingol ange min si ɓalejo wima jangi sorbo kala ka o yaari e adnan ko hulɓingol ma ko fi ko taw jentoma fi ka an ya jentomo kanko to donc haray toɓɓere aranere nden fiya waaw wondude e bana adama ko be neɗɗo wonɗo yewtude on faama a faami ko woni yewtude ko et là c'est un grand problème ko honno noon kanko o faamirta a faami ko o woni yewtude ko c'est très important technique ara noon fii yo faamu ko woni yewtude oɗo kon himo faamude ko ya eto maanditoɗa konguɗi tati ɗi o sakkiti haalude ma konguɗi toɓɓe tati hittuɗi e nder yewtereji makko ɗin fillitoɗaɗi ɗum ɗo wonay sombo ko o marno kon ko tawno kon o yaltintano o yaltina nde woodere nana par ce que yewtere ko deux phase arano mo bana adama yewtata on ko ndaarugol si tawi wonɗo mo jentade on hino faamude ko woni yewde kon ɗum ko feere ɗimmo on ko yaltingol miijo makko ngon tigri ko faalama yewde ko mais e buy e men kaka bani adama on ndaarata ɗon si tawi hiɗa kaftudemo ko ɗon ngatteten na yewtere nden partager la vidéo ko ɗum marɗe je dis bien je précise iɗon mari leader politique leader religieux leader intellectuel kala domaine fewjoɓe ɗum jokkaɓe ɗum no ton ko hatta enen yalten e ñoogu e tampere hiɗon sikkure ko goɗɗum ngo manque de communication ala si min nawna selli minni miɗa ɓuri on gandal mi jangata commentaire ji ɗi je ne vais pas vous écouter si mi jangali feedback commentaire ji mon ɗi mi yiitotako mi andata ko mon yewde kon sino wonde ƴiyal e tawi ko haala wittu holla fi min miɗa yewtude onon hiɗon jenti miɗa ɓuri on gandal ko holli miɗa sendutude komi andi ko kono mi andi ko mi woni sendutude ko no wayi wo simi jentike firji bakɗi bonde ko hatta docteur ɓe men ɓe sellina nawnuɓe men ɓe nowru ala ko hatta ɓe kay diina woɓɓe maɓɓe nafa en itta en e niwre noppi ala hunduko noon no woodi ko hatta dewle men ɗe moƴƴa ɓurɓe meɗen noppi ala debbo ngala noppi gorko ngala noppi kala no luubade miɗa huti ɗaɓɓitowo goonga kala nde yiwɗa goɗɗo no inna miɗa ɗaɓɓude goonga kanko ko goonga sikkitomo si goɗɗum no nder ga goonga ma kanko fenande woɓɓe gonga ma kan no humodiri e nafa hum e tono hum ma kala ka nanɗa ɓaleje no haala fi ko gonga ɗum ɗon go no humodiri intérêt hum makko donc aɗa wi toɓɓere aranere fiya wawu yewtudude bana adama wawu faltodirde ko be anda neɗɗo wonɗoma yewtude on ko honɗum o ɓuri faalede ko ɓuri faalede ko nooru jentotondu taw wona waaju
parce que c'est à famali partenaire joma on ka négociation, c'est à famali benguma famali modima. Sur quelle base vous allez négocier? Karon yewto si tawi an yewte man ko daɓɓugol gonga ko waajagol ko haɗugol na ɗum landaɗa d'abord, c'est de comprendre ce que l'autre veut dire. Donc phase arano on ka bana adama uttata ɗon hunduko ko darugol sa kaptay, si a kaptade o yaltinta phase ɗimmo, secret on gundo on kaka phase ɗimmo, famugol bana adama on kaka phase ɗimmo. Ko onno non o andirta a kapti yewtereji makko ɗin, a faami yewtereji makko ɗin, ko tuma wawuɗa manditade konguɗi ɗiɗi tati ɗi o yewti fillitoɗaɗe. wattana yila ɓe journaliste ɓe gollitira o technique, les agents secrets iɓe gollitira ɗum, annabaɓe ɓen hiɓe gollitira ɗum, ko ɗum waɗi si wajuji maɓɓe ɗin jaɓete. Annabaɓe ɓen ko ɗum waɗi si wajuji maɓɓe ɗin jaɓete. Beru jaɓayɓe ɓen ko nde ɓen famata annabajo on faamiɓe. Merci Ousmane Diallo. Si tawi dewgal mangal ma relation ji maɗi ma négociation ji maɗi moƴƴay go o taw a etoto anda interlocuteur mo wonɗa yewtude mum on ko honɗum o faala, ko honɗum woni mo sojjude, ko honɗum o faala yaltin, ko anduɗa hunde o ko anduɗa hunde. Donne lui ce temps, cet espace. Ko ɗum manki ɓale. Si ɓalejo wima no jangi o hulɓinte wodi sona aɗum fus ala to, ko ɓalejo wi'ay ma ko ɓuri hewde mi yiɗa jangi kayidi o hulɓinte o ko fiya hulɓo, na do goɗɗum ɗo na do simo jangi hewta ka o haala an a nafitorto, hiɗon mari guide religieux hewta ton. Vous avez des guides politiques. Ente hewta haalugol nafoore nden attotoma hewtude ɗo yo haaldare nafoore nden hewtima. Si moodima no jangi himo faami ɗum na haala, a nafitorto ko ndaygu ko kan niwre goɗɗo lannodirta, honto ɗum waali, honto ɗum ɗo woni, kanday ko goɗɗo landota, kakan niwre yimɓe yeddotirta. Si nangue yaltime y a pas de problème. Gandal landodirtake si gandal ari docteur o hewta to hombo ɓuri gandal ko hombo ɓuri ɗum no ala ton woni. Ko ɓuri o jangude, ko ɓuri o famude, ko ɓuri o diplôme ko fi en hulidir. ɓalejo si hollima kaydi o faala wiide hulan, si geɓe ɗen no sendede hara tawaka, kono fus ala ton. Merci Aliou Dialasso duga helaba fus ala ton. Donc haray technique arano on siɗa yewtude sonnajo ma on, siɗa yewtude boss ma, siɗa yewtude subordinajo ma, siɗa yewtude mo laamiɗa, kala mo wonɗa yewtudude, ma lanɗo ma iɗon yewtude, ma yiɗa e négociation entre entreprise e to gollitira o technique ɗo. Désarme-toi, yaltu e nous. N'attaque table comme si tu viens tout gagner, non. Tu dois laisser quelque chose et prendre quelque chose. La négociation obligatoirement à perdre
e wi technique ara non ko wawgol jentagol oti fiya hendo reality ko faala ko honto non hendo to da reality ko faala ko be o anda afami ko ni yodde ko honno non o andirta afami ko ni yodde ko si a wawi fillitade kongoli didi ma tati e yewtereji di o yewti tentini ka o dibbi don ko on tuma non o wawa e bu yaltinandema ko woni mo sonjude ko sai docteur be men e fayda nyande o nawnuɓe no ka maɓɓe ko parce que ko nawnu ɗo woni jentade docteur jo na docteur jo ɗo jentade nawnu ɗo sai kamen nyande o ko probléme politique ko mbatula on woni jentade o ko politicien ala jentade ay goto sai nyandoyde mari probléme ji diinaji bordo barda koko yawɓe ɓen jooɗo ko ɓe woni jentade on ɓe haalde ɓe ngala jentade one way sai ñande o no piire dewle no piire no honkidire no na probléme go ko goto woni haalde ala ka faltude ɓe c'est ça merci Mohamed Lamine Balde donc haray toɓɓere ɗimmere nden fiya wawa communiquer très bien koya jaɓu sa waɗi erreur assuma e nder yewtere hiɗa waɗa erreur hiɗa fena hiɗa tooña hiɗa yewta ko wonira non partenaire jo ma on no wawi andude a feni a wobi baɓe ɗum na ella ko a bana adama jaɓugol on erreur no wona sombo partenaire jo ma o anda ko a bane adama jippintiniɗo neɗɗo bewɗo jaɓata gonga neɗɗo bewɗo natata janna ndaare iblisa Allah subhanahu wa ta'ala daguɗuma iblisa ko fi honno tuma mi yamirnoma ya sujju ko ɗum haɗnoma sujjugol c'est une erreur goɗɗo tage o waɗa wonkinge ma o yamire ya waɗu goɗɗum saloɗa waɗude mowama halkude il peut te détruire par kanko taguma kanko moƴƴin piéci mais mo wawi ɗi débranchude mais Dieu n'a pas fait ça an iblisa ko fi honno min mi yamirima min moƴƴinɗoma o mi yamirima ya waɗu hunde kaari ko wanɗum haɗuma waɗugol ko ɗum o jaabi parce que il n'a pas entendu iblis nanali yewtere nde o jaabi ko holli o nanali min mbiɗa ɓuri adama alanda ko hombo ɓuri hiɗa yamira yamirore taguɗo ma no yamirma yamirore saliɗa wadde yamirore nde ko honno fodduɗa e mum c'est d'assumer reconnaître tes erreurs mais il n'a pas entendu pourquoi il n'a pas entendu imo sukkude dewe ko woni wadde kon imo mari joddi wono buye meɗen imo hooli dewe ɗe woni wadde ɗe imo mari joddi himo hooli yiite no ɓuri loope nden si ko kanko woni ñaawude joni wanno ñaawirten ni automatiquement wo kanko himo ɓuri a est o allanda siɗa ɓuri adama probléme wona hakkunde ma adama woni ko hakkunde ma e taguɗo ma o imo yamirima yamirore imo yamirima ya juula ala juulde mo yamirima ya howro ala horde mo yamirima ya hoynu ɗaɗi ka tagi ala wadde mo yamirima ya ñaamu halal ala wadde o landoma ko honɗum haade waɗa inna non min je suis un diplômé je suis malade menen meɗen ɓuri kaari menen meɗen mi anda wonɗum komin tugalal diina komin mbi waliyaɓe pototi patata ko ɗum Allah landima c'est tout simplement ko honno waɗi sujja donc sa waɗi erreur apprend à reconnaître tes erreurs sonano ko yiite wonɗa yawde ko ɗum woni bewre fena ha gayna anda a fini partenaire jo ma inna
darale atoni wona inano da baji no wona sombo ha ronkon fartundirde goto yida neddo bewre ko salagol gonga na goddungo na ko wieten ko bewre go woni bewre enen ko salido wonugol na figi wieten bewdo salido wonde copie conformiste ko dum wieten bewdo salido jokkugol ko anda jokkugol ko jokka hejugol e potiwi enen ko be wieten bewdo ko salido gonga quand la vérité est là hay ko hore ma won and why tu as raison j'ai fait une erreur il va t'accepter o anda yimo wonde neddo authentique goto yida fake hay fake yida fake goto fala ka copie ça a une erreur dans tes négociations dans ton couple dans tes relations. Apprends à assumer et à reconnaître, à dire ouais j'ai tort. Quand tu me yalte ten angurda, ajongal, ajoma entreprise, ayeso association, ajoma fed, ajoma parti politique. What are the bêtises? Quoi une coulée wadata? On t'appelle à l'ordre et puis bewa. Les gens vont te détester. Parce que tu n'assumes pas tes responsabilités. Tu vis dans des illusions, dans des mensonges. Jabugol, dundo, c'est très important. E kadi no tawa ko newinta yewtere hakkunde banadama tawa hida yurme tawa hida yurme si tawi a yurme take ala empathy a wata wonde place yimbe be andi goddo mo kala jangay so ande émotion mo wonda yewtudude e mum si tawi mo yewtudema pium si hewti e ka yurmi yo andu yurme nende ari e ma voilà wonu sensible e sidon yewtude wota wonu wa kobolal wa maadi PN pervers narcissique wota jab wonde hayre. Mets-toi des fois à la place des autres pour pouvoir bien communiquer. J'ai certo koi étiquette way koy ronda da penale. Ko alaji kari, ko bi kari, ko docteur. Ça c'est des étiquettes. Mon kala ko jahili e domaine go. Chacun de nous est ignorant dans d'autres domaines. Donc dans la communication, à qui porte ka lady andita ko abane hata sans les autres tu n'es rien. Donc heba yurmende si tawi e nder yewtere mon den ko yurmi ari ɗum ɗo no wona sombo bo wonɗa yewtudude on anda hiɗa faamude gon yewtude ko no wona sombo o yiide no woɗa sombo o yaltinane information ji ɗi hatto jinɗa e mum ta jaɓu wonugol PN pervers narcissique ɓe noppi mum waywa maadi no tawa ko wawata newinde communication hakkunde wonduɓe ma négocier terto jonnugol ordre bana adama yiɗa jonnede ordre boye men non ko ɗum ne ira wano joni hiɗa wondi e modi ma waɓutu juulugol yani
wota ar inna immo juula c'est des ordres wota ar inna a juuli c'est des ordres bana adama no yiɗi suɓinede aro andintinamo waɓutu on yoni c'est-à-dire tu lui donnes le libre choix il va te respecter aro andintinamo waɓutu on yoni c'est-à-dire wondu e bana adama ka tawata hiɗa hollimo ko on neɗɗo emo wawi suɓade wono affaire yawgol golle hande a yahali golle a yahata golle na non yewtirte ko golle ala hande apprenez à bien parler avec les gens apprenez à communiquer boyi e mon no sikkudo hande ko gere ko nyakko ko bandu mo metti ko yidalan imo anyilan ko mi haali wo ko yite tu ne peux pas communiquer parce que wonna jentorade ko fi ya jabo ala jettade donc anga famali oda konno kanko famiray man a wondi e goddo e suudu a wondi e goddo e entreprise a wondi e goddo e golle a wondi e goddo e situation ji lewru jitande ha hande anga andale on neddo ko parce que ala jentade bareru e bareru mum sa wondi e mayru jonte tati hay gite maden ko halata ko ngaray ndu andi ko do wadi Allah inni asfala safilin on nabay kenen Allah nabay kenen bana adama ha ebbindiramo e bare haali nene kaari yenni no Allah yewta e fi bana adama kenen ha ebbindiramo e bare ma bareru no ɓuri ma dammol ko honto ɗum ko de tawata wata famde ko goɗɗo yewtata ndare les vrais chauffeurs ko wawɓe jentade les vrais chauffeurs ko wawɓe jentade oto wangal miijite chauffeur jomo jentota ko moteur miijiti dégâts ko waɗata miijiti mbuuɗi ko ittoyta ka garage jongalle kadi ko wawɗo jentade ɗi ɓuri munde debbo ko wawɗo jentade modi mum jento ɓiɓɓe mum ta jente goɗo ko no marɗon ko sendo ɗo lando leydi mo jentotako ndare ko ha on ɗo naɓata jama makko hoorejo fedde ma association mo jentotako ndare ko ha on to o naɓata jama makko way jano haala tun no jaabo wow no andi ko woni wo ɗo yaha uddude hunduko noon se no yo docteur lagi no ɗoya non ɗo yaha warta kadi même probléme o wara kadi wow warta kadi hara noon kene wona lekki wato jini mum sa jenti kam haga nayi accu ñamgol hunde kare o ndikki hara ko fowno sa jentinomo ay nene to accu ñamgol hunde kare o ndikki accu miijegol fi hunde kare o ndikki kono o ñamminamo ɗon comprimé o wenganamo ɗon di'ele ha o ñawa non o lanna o maaya mok ara kanko wari si ɓalejo hollima kayti e fe gandal o hulɓinte woni fo so ala toon sona hulɓingol barata yaafino tuma tawi a bonni ngari si goɗɗo bewi ɗo noon no satti anda a tooñi sibordenejo ma gollo mo laamiɗa
ma benguma wontiran do malay yaafi no da sta yabon o yaafinagol wona lo'ere ko andugol hooremo. Je vais vous raconter une histoire. Mi fissifa non do ko rewi hoore am min tigi azire kore nyande go meden joodi ka ataya yarete meden yewta fi diina imamujo mola naado zire kore andado mi halata inde makko mi yewti goddum o naadi ha o wali o luubi lanka bernde physiquement mi hejata e makko physiquement bandu e bandu mi hejata e makko mais min mi ndaari position social mo o jogi on parce que imamujo na kanko ta ndar mo kanko ndar gon ba makko way wo parti politique sont des personnes morales panata ma fo de da haba mo ndaru ko woni kadi ba makko ko c'est très important on naadi ha o wali o jodnan lando yewtere simple e hoore ɗum kadi o ko min tooñi oy e hoore ko waɗi kon fof hoɓɓe mo moodi a bonno o ko kanko ko min tooñi min yewtugol miijoji an ɗin ko tooñe o yi ko min tooñ y a pas de problème mais réaction hangon e affaire o nandi frappe mo nyande go mi andana go julurde on de junna mi da jinda côté ka o junnirta ton o yila tay mi darde ka julurde makko julugo mi anda min ko don woni o dogi o ari o jogi lan o nabilan sera il m'a demandé pardon il voulait même pleurer parce que kongudi ko mimmi yewti don kon ko dum kadi o yi o tay ka qur'an kanko e nebugol imam yagal makko er nande o yallo ko mimmi yewti o tay ko windi donc je l'ai considéré mi considère mo ko wadnola non non mi libi bote makko mais ka o jafinino ko erreur mo wadi on o wonti mawdo yeso am wonti moko ba yeso andugol yimbe ben no mari droit yaltingol miijoji mabbe din dum kadi ko pinal andugol an yimbe ben no gasa wana alla goto wondo rewde parce que alla fenande no wodi alla tagudon no wodi alla tagado no wodi kala ko bane adama rewi tay wona alla tagudo mo ko alla tagado woni rewde ko dum wiete tahud hida taga alla ka miijo ma rewa na alla no hida miijo alla lesamo rewa na alla no sa rewi alla tagudo mo mais tu as peur mais sa rewi alla non tagado ma mo taguda mais tu vas souffrir mo fottuda o falte mo warde parce que tu es bête Allah tagado watama inspired watama jonde teddunga parce que nanata yiyata nafata lorrata ko an tagi dum no donc sa wadi erreur ekkito yaafinagol wata wi mo waduda on bayida buri mo non patati patata wa système politique Afrique do Guinée ci bonni kanyum naka fo nyaawete to nyaawete kanyum ko kojo e leydi e mone balejo no nyama mone balejo no nyama mone neddo nyamo bu'a
si bonni no kabe ya to na don duwana be no yow ka kaso ya no yimbe be jogora ça fait pitié balejo no nyama mone neddo nyama o bu'a bonna ina no wana komo kopa ko chori no natirni be do wata mo nyawde do suudu darnaka o foddai kala nyaawore nebi nande nyaawore nden hawkama sabu ko addudo waro ngujo ko ngujo dum lande take ko hombo e bone si balejo wino jangi wulbinde woni fus alato balejo mo diplôme ko wulbinde woni baba sino ton nafay donc e wi wona be fo no wodi wakkilibe tawbe kanyum no jangi no fammi e bari sabuji e position ji katawata e bay dole yo Allah wallube donc do kaka communication no mari dole famugol ko goddo yewtuma ko fi yo yaltin ko fala ma yewde ko on buyi don wonde sonnabe ma on wandabe mais nous les thérapeutes on les connaît on pussi don wonde e modi ba ma on wandabe nanta ko ne mo o yewtide fo ka ya sonami no o yewata yewdude ma en no piala o fijida yimbe be ngo jame no sa udditali bidoru natata no yewde hayre sida yewdude goddo andu wona an woni yewditata pami goddo ni yew don wona no gonga no mari gonga ko harmi kano dagi konnungal no dalla communication yejjitudo mira mari gonga e se kon wadda e se sanani goddo no inna god wada goddo inna o inna dum do mettila wonde man est-ce que no yoni dum terto ce sont les PNSA be ala yurmende c'est ça rien ko kanko wino satti e makko wona an satti mu apprends à comprendre les gens si a yaabi goddo ko kanko andata yaabi mu wona an yaabu do en hewtato no yoni dum jomji bono bonno wadi kanyum no anya eno gera mo wondi ko hande le problème c'est toi mon frère ma soeur apprenez à communiquer contactez nos national thérapie ya achebe méthode taw jokku be diplômé be ɓurɓe hewde maɓɓe ko éducation classique conventionnelle ɓe waɗi nan dolla c'est pas adapté donc yetten toɓɓere men ɗimre nde merci Diallo Daoud. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Vous êtes sur la page de Naouna Cheli, partagez. Merci Dougahe là-bas. Nous sommes ensemble. On va parler sur la spiritualité. Ko honno bani adama waɗirta vide, ko honno bani adama waɗirta mele. Fodde a waɗali ko wiyete comme vide, a honkadi hara yiɗa jeya fodde jeyal no e hoorema a wawat la ilaha illallah ma on wawata sellude si minni ɗo waɗugol vide chacun va penser au matériel c'est-à-dire natugol ka suudu yaltanaɓiji mum ma yalta e feddeji ma sino jogui jawdi yaltinan non je sais pas de ça que je parle. En tout cas, si on s'y heavy, si tu as un vide, mais c'est pas de ça que je parle.
dans la spiritualité si be hali fi vide fi wadugol melen ko fi din piiji di naduda e ma don excusez-moi din piiji wondi e ma din piiji di mobuda al hakmu takasu din piiji di mobuda don hidi jogima hidi jewma sa wadade vide ida way wondude majji me hara wadi vide fo dengal jeyal don no ton sera très difficile d'avoir une connexion propre avec ton créateur mi fillitoro buyno rewde modimo buyno rewde biraw buyno rewde kramko mo buyno rewde bibbe mo buyno rewde jawdi mo c'est-à-dire jawdi din no jeybe jeyal ngal alla duwanobe jewde ko ngal dongal alla wi o rowtiri nelaɗo ko ɗum waɗi a yiya ɓe huuli sertugol e ɓenɗon hiɓe huuli sertugol e ko ɓe woni e rewde ko hiɓe huuli sertugol e ko jeyɓe ko buyno e feddeji ko fedde nden jeyɓe ko ɗum waɗi si allah wi la ilaha illallah la ko vide Allah on laamo o wi ɗon ko waɗu vide d'abord min en wawata yaadude nde wonno mi kafidali e ɓen ɗon moƴƴingol ɗe gite ma moƴƴingol ngal kinal ma sorgol ki wonki cippingol ɗan ndiyam yaltingol ngen nangue jeerugol fiyake adna hendu ɗum nde wonno min e maɓɓe men haldano men fotti ko quantité ndiyam jelu mi addata ko métre jelu mi waɗata nawna selli ko ɓalejo ka ko danejo mi waɗata nawna selli nde wonno kanko Allah taguɗo mo tagaka o landanoki goɗɗo ndemo waɗalan ɗum donc o jaɓata yo goɗɗo go jeyal en sikkay hiɗen jeyi ɓiɓɓe en sikkay hiɗen jeyi leydi en sikkay hiɗen jeyi mais ara ko ɗum jeyi en jeya ko konko sikkuɗa hiɗa jeyta ko ɗum jewma ko ɗum woni goppude hakkude relation ma e Allah donc a waɗa e vide ko ɗum waɗata ko vide wotta jaɓu jawdi ma ndi jeeya wotta jaɓu ɓengu ma jeeya wota jaɓo ɓiɓɓe ma ɓe jeeya wotta jaɓu nene ma jeeya je précise wotta jaɓu ben ma jeeya jeeyal dewat ta jaɓu kan tawata ɓe waɗinte ko moƴƴa ko haƴƴe wonduma e kala ko taga ko jeyal non wonduma yalla ko haqqe wonduma kala ko taga parce que si ko haqqe wonduma kala ko taga a jonnita e haqqeji himɓe ɓen landoɗa haqqeji maɗi mais si ko jeyal wonduma e ko taga kon a shirk billah ɓe noddete e ko Allah wi wota waɗa a sikka aljanna no e jungo maɓɓe aljanna heƴata e jungo goɗɗo na noon fere ley koyɗe goɗɗo jogota ko aljanna a raɓɓirta goɗɗo aljanna on ya yiite no we goɗɗo okkata ko mara ta ɗaɓɓir goɗɗo ko mara wota ɗaɓɓir goɗɗo ko mara wota yeeyu ko a mara an kadi karam ko batini bile les mères PN narcissique ko Allah jogi barki wota yeeyu barki ala barki ko jonna ɓiɗɗo ma ko Allah jogi barki tabarakallah bi yadil mulk ko Allah jogi barki ko Allah jogi kuddi
wota hulɓinir yimɓe ko a jogaaki ko haqqe wonduma e yumma ma jonnutuɓe haqqe maɓɓe o landoɗa haqqe ma ko haqqe wonduma e bemma jonnutuɓe ko haqqe wonduma e ɓiɓɓe maɓe jonnutuɓe terto affaire aljanna a jogaaki ɓe jogaaki sona ɗum ko Allah tagaɗi wonda rewde taxul sa rewi noon Allah tagaɗo ɓe tagete donc waɗugol vide c'est de se débarrasser de ces illusions de ces pensées toxiques ko ɗum fanɗinta goɗɗo rewgol bana adama fanɗinte matériel wona e Allah ma a jaasay kadi gertogal liɓete sa fotti bana adama o anda ala poids a connectaki à la source divine o anday tu es faible que faire no mari poids di shirko que faire no teddi ka Allah di shirko parce que lui position makko no anda a wiwde Allah ala ça vaut mieux à créer de Allah rewam a wiwde Dieu n'existe pas Dieu n'existe pas an hiɗa yawa yiwde Allah so wadinima di moƴƴinɗo Allah reymu an moƴƴinɗo Allah tagaɗo rewɗamo an hay adina ɗa accata hay adina ɗa jogoto ɗo albala ko rew a jogoto ɗa wa hen rondade Allah roma ɗum yaltinado dogida e mayre donc haray waɗugol vide ko hettutugol doole maɗen saloɗa jeyede connital ngal jeyan ɗon Allah jaɓa huwondirede na ɓe inna yo jeyaka ka kammu cippi kontole yiwɗa konto yiwɗa kamɓe adduma ay ka cippi e kontole o yiwi konto yiwi sona o cippiɗo konto yiwi ko an addi piiji ɗin fof ko dow iwrata ara c'est ça la spiritualité kala ko yiwɗa ka leydi ɗo ko dow iwi ari a hecca ɓiɗɗo ma a hecca soro ma heccama ka wonki ko ñande wotere tagat ko jamanuji mon ɗi certes ko transit o rewi o kama ka haƴƴiga a jeeya hay hunde a sikkay noon hiɗa jeeyi a jeeya a anday noon a jeeya sa fokkiti a andude ɗum atto mayde nangudema ko ɗum ɓurma moƴƴande donc waɗugol vide ko hettutugol hoore mum naɓa branche hoore mum ka jewɗon par ce que Allah jaɓata dewe maɗe o jaɓata duwawuji maɗe si tawi goɗɗum ngo no jewma hay siko nene ma jaɓata par ce que kanko e biro ma ɓe kafano hay fus o jaɓata juulu ha tinden tufo o jaɓata fodde goɗɗum no jewma ko tawata wona kanko o jaɓata ko ɗum waɗi yiɗen nodda tun Allah ko laaɓi jelo Allah nodduma saliɗa hono noddantamo
ko laaɓi jelu Allah no noddudema kala ka yarda ida nande no noddede ala notade kono noddanta Allah si sattirima Allah noddi Iblis yo sujju o sali kono ko nde wotere Allah inni Iblis waɗu hunde kari o sali ko lutti kon fof si Allah inni o waɗay juulu o juuli hooru o hoori jantolam o janti an ko laaɓi jeɗi kono waɗi Allah no noddede mo nottottako hiɗa humiye ko humetake hiɗa créyi Allahji woɓɓe ko endu rewata ɗaɓuruji talki miijoji pénal ce sont des dieux créés hiɗa jooɗi hiɗa miiji Allah ma on no oyiwa gorko mo waare papa God hiɗa wiya Allah baba donc ya waɗu fidda détache-toi jonnita ɓemɓe duwaɗa jontude haqqeji notoɗa noddade nduji maɓɓe tawɗi ɗin wona ko Allah harmin wondire mawɓe maɓe no moƴƴiri wondire partenaire ma ka dewgal no moƴƴiri si ɓe noddima e ko Allah haɗi wota waɗ si a waɗi ɗum a waɗi vide tuma kala jawdi ma ndi nodduma e ko Allah haɗi wota waɗu a waɗi vide yumma ma nodde ko Allah haɗi wota waɗu a waɗi vide sa waɗali on vide la ilaha illallah ma on nafata sapema no anda woni siɗa anduno ko ha on to Allah nawli a ɓattotako a fijirta biro ma a fijirta jonnutugol ɓe geɓal jeyal a fijirta parce que lui se retire sa sikki barki ko yumma ma jonna Dieu se retire tabarakallah jibiyadil mulk kanko jogi sa sikki ko ton heɓoto il se retire no wodi ɓe yal nene mum hiɓe barki a yejjiti ɗum no wodi ɓe heɓali nene Adama alayhi salatu wasalam kono imo barki no wodi ɓe ala baba Isa imo barki no wodi ɓe yiyata kadi jonnutu bane Adama haqqe makko landoɗa haqqeji maɗi hatta ɗon si a lumbi ɗon si a lumbi ɗon si a tubali ruttoɗa Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah ma no ñawi no korni merci beaucoup yandi dina vous sur la page de Namna Chelly. Si je parle de la spiritualité kala mo famata affaire spiritualité wata femme de page amen on si tawi hiɗa e fedde je respecte ton clan je respecte fedde mande mais ando jantagol page Namna Chelly on wata wonde e nder fedde avec tous ces ordres et ces lois wawa jantade Namna Chelly c'est un peu difficile a yaltay hors de box waɗa un peu vide acca ƴettugo piiji personnel là tu peux comprendre un peu ce que je dis. Merci pour la compréhension. Voilà, merci Lin Bari Mohamed Lamine Balde yetten toɓɓere men sakkitoro nden kono won toɓɓere men sakkitoro nden e wi ko needi ndi buy e men ne'ira needi tawndi a yiya e makko ba ma yiya sonnajo o hawka hoore makko fes ko non o ne'ira ko yo hawku hoore makko si o hawki hoore makko o naata noon e wullitagol ma o yana e dépression fi yimɓe ɓen ɗaɓɓitali mo merci Dampu Jama Balde buy ko men ko non way tadi o hawka hoore makko non o ne'ira hawku hoore ma Lampu Gerdo si a hawki hoore ma men teddinte men acceptete
jonno o wada den golle ha o gayna o tawa o perdi o wullito no dabbitela ko dum woni o depression dabbitela wallela dabbit ko kanko hawki hore ma goto yaltintama don ko annabi hore ma rak bottom ko an kadi jawnata hore ma kon dum wondi nedi buye meden no neira ila ka woni bobo ka won paykum yidugol hore mum ko bewre moƴƴa kare no bewi kare no bongi kare no añani kare ala teddungal donc woni problème hay si a laaɓi c'est un problème koyɗa manti hara a laaɓu ka ɓandu ka coñci ka hunduko ma iɗa ñeddini yimɓe donc self love yidugol hore ma ɗum ko crime ka famille ji ɓuy hay si goɗɗo no nawni tuberculose ko yo yaro goble goto wona yo haale hay si goɗɗo gosotako si o haali ko ya récupére gaz o ça c'est quelle vie donc on self love yidugol hore mum mo tawata Allah ko fi ɗum tagirma ko ya yiɗu horema nafa horema ko ɗum woni aljanna aduna nde wonno ɗum ɗon wona golle newiɗe hakkundeji men yimɓe ɓen woni naafi ƴetti kopi no nunna ko faalaka no yewta ko yiɗa no wonda e ɓe yiɗa no dépensa ka yiɗa woni fek joni noon bobo on ma pay konko neyra o hoolina valeur makko on ko honto valeur makko on yaltata si tawi o heɓay valeur ko honto valeur makko on yaltata ko tuma o gayni haaju barki darni ka kammo darni ka leydi darni ka weeyo hajjini nano hajjini ñaamo voyage poto pata ƴawri jolti nabi sappo hartiri nano seegi sonditi sukkar wala hoolina par ce que waɗay ɓe ɗum ɓen fewndo woni paykum ko ɓen woni mokoba ko ɓen jarnete haysi ko ñaamay ɓe riba haysi ko yeeyay ɓe yimɓe ɓe cannibal humain haysi ko yeeyayɓe condi tew gasi si tawi tum darni kammo darni leydi darni ka weeyo hajjini nano hajjini ñaamo sendi sukkar maaro barki nabi o tiniji artiri o opéri o no barki waɗowo ɗum ɗo ko oɗo mokoba ko ne ade ma ko neɗɗo dow tawɗo hay si o ñaamale o ñamminay so ala ko haddo o faway hay si hunde ala mais o may o tutta jonnawɓe kañum fofa hendu buy ko hendu woni timminorde ɗo ñameteji mum wallahi billahi buy ko hendu woni complétude ñameteji mum ɗi hendu mais faway etay merci Aminatou Diallo ko ndi neydi hay sino saede ka wona saede ɗo wonɗo sawde o sino hajjinde no fagude no sennitude sukka naya haalude kaya jaɓu saeɗa fi wata saku maron kupu haysi ko PN jo wonduɗa e mum koya jaɓu par ce que yala biye d'avion woɓɓe no duwana ɓeyde hajjo yaali baygogo no duwa yawde terengo ben jeɗen poto bata donc
toi c'est pas important. Donc pay kun ma jiun kun ha hande kun so ali ko honɗum woni yiɗugol hoore mum fi honɗum goto yiɗali mo fi ko woni ko o andi si o woni laaɓuɗo si o woni yiɗuɗo ko moƴƴi so yiɗi ñamgol ko faala so yiɗi haadugol ko faala so yiɗi fiyude haruji ɗi o faala so faalama yaltinde ñeeñal makko talanje makko donc personne ne va l'aimer ko ɗum hatta savant heɓo fayda Afrique par ce que ko copie e copie fuureji boyi no waali ɗo yiɗi ni si ɗum ande fuureji no waali e ɗe gaboruji si ɗi yewtayno buy emen dogayno acciten cayɗe par ce que gurdal naafigi na ko weeli ko dongal ñande Allah yaltimma e ɗum ko hay hendu wi fay duma ɗum a tawa ene foti gurdal naafigi c'est pas facile wurgol gurdal yimɓe min mbiɗa jiɓi ko honno goɗɗo sunorto ana maapo mo wonɗa mapade fi mum wonno fijude ça c'est quelle vie ça an a wuura an a tawaka kadna ɗo sa waɗa soñjoɗa mo wonɗa waɗande fi mum lui s'en fiche il vit sa vie mo hoyndeɗa ɗi kala kaw yaari ça c'est quelle vie an a tawaka tu cherches quel paradis an annanaali si yimɓe ɓen naato yal janna ko ɗum ɓe wiyata ɓenna woyi ko ɗum ɗo tigiri men wonano arsikede ka aduna jaka ko ga fuɗɗi ko sifa ɗum si ɓe addanama ñamete ɓenna ko sifa ɗum ɗo tigiri si ɓe yi musique no ɗuuɓe fiyundaruji no waɗe ɓenna ko sifa ɗum ɗo tigiri mais ganduno ɗum kan an hiɗa jooɗi to hiɗa suni to hiɗa haaca to hiɗa ŋaaño to hiɗa wullito to fi hon ko hombo fawma ɗum na ɗo Allah taguɗo ma ko Allah mo taguɗa o Allah mo an tigri fabriqueɗa o min taw mawɓe amen ɓenge ɗum ɗo enen kadi meɗen jokkiɓe jokke ɗon fof ko ɗum ɗo ko yo muñe so faali Tcherno Galaxy Diallo, merci Adam Baldé, merci beaucoup. Dites-nous où vous êtes, merci. Vous êtes sur la page de Naona Chili depuis Conakry. Donc, Karay, Kondé, Topper, Woni Topper, men Saktorda. Tampere Jimen Nim Fap Hande, 99%, Kondé Tawata en Tawak. Merci Dansoko Mamadou Sire depuis l'Angola. Oui, Konde wonno en tawnari hoore men her janna c'est tout parce que ça tawni hoore ma tu s'en fiches hey kam fodde a fuɗɗaki wigol a ira peɗa e perdugol yimɓe ɓe alama nafude tu vas souffrir. Merci Adama Baldé depuis from USA, depuis les États-Unis. Oui, apprenez à perdre des gens qui ne vous foutent rien dans votre vie. Merci Adam D depuis la France. Ba Alcella. Mais c'est ça. Fodde a fuɗɗaki effasude yimɓe ka gurdamma tawɓe alama nafude hay fus. Ara a fuɗɗaki transformation ma. Ça commence là. Même me wima ko ala nafa wota yange mais ko ɗum ɗo no yoni ko ala nafa wota yange goɗɗo wiye ino diplôme e baba yaade e diplôme ma on to min hatta e dingira hino fedde wone e ton minen goɗɗo haalanta men ko honno men foofirta Allah no wiya men foofu e mbere faale amen non mi goɗɗo haalantalan kono mi dowa foofirta hanna dowa ɗanorade non mi jimi ɗanike mi anda quand je dors j'ai cadavre ɗum kadi ko ni ɗanorte no wuurirta noon a gaynali ɗum ɗon taw oma wuti conscient ko à l'inconscience on te dit il faut vivre comme ça
simen fala ma goddum me yan ayala ala talkur nasi si la fala duwa ko duwa no hore ma si alla noddi goddo ano taki ha laabi di tati an a sikkuda nodda Allah o jabinande dum Allah no noddude ma nyande wo nyande ida andi dum an a notaki noddando Allah ngene duike ame on duaki taw on duike on duaki taw. Merci meren salmina kala wonbe soutende odo page wontrambe en Laguine wontrambe en États-Unis ba Mamadou New York City Thierno Diallo monsieur Boubacar Djenab Sidi wontrambe en France monsieur Saliou wontrambe en Belgique Fatoumata Baldé ma sœur loko ko wonno ngennaw Djioumbari merci beaucoup pour le soutien. Mamadou Dansoko Siré depuis l'Angola merci pour le soutien. Diallo Daoud merci, Badjanab merci. Kala wondo partage de like de o vidéo do ma kala wondo soutende men fi o page do continue hellagol éveillon meren salmina nokku ko wondo merci Kassim Soare. Assalamu alaikum wa rahmatullah.